I Addis Abeba muri Ethiopia abakomando ba Afrika y'Epfo n'aba FARDC bahushije Joseph Kabila Kabange. Ikaze nanone kuri IK TV, ndagushimira cyane ko umaze gukanda subscribe kuri IK TV Rwanda, nawe mushyashya nguhaye ikaze. Amakuru aturuka i Addis Abeba mu murwa mukuru wa Ethiopia aravuga ko hari umugambi wo kwisasira Joseph Kabila wahoze ari na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wari wapanzwe gusa birangira uburijwemo. Ibi gusa byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubwo i Addis Abeba haberaga inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinema zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amakuru avuga ko ubwo iyi nama yarimo iba, inzego z'ubutasi za RDC zari zamenye ko Kabila nawe yari muri Ethiopia. Na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero nayo muri iyi nama ikaba yari yitabiriwe cyangwa se yari ihagarariwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tukuka, bijyanye no kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari i Munich mu Budage, aho yari yitabiriye inama mpuzamahanga yigaga ku mutekano. Ibyo uyu mugambi rero wo kwivugana Kabila byamenyekanye ubwo hamenyekanaga amakuru y'uko hari itsinda ryiswe iry'abanyamakuru b'abanyekongo barimo abo muri perezidansi n'abo mu biro bya Minisitiri w'Intebe bari bagiye Addis Abeba, bangiwe gusohoka muri hoteli barimo n'inzego zishinzwe umutekano za Ethiopia. Ibiro ntaramakuru ACP by'abanyekongo biri mu byakwirakwijwe iyo nkuru ku rubuga rwabyo rwa X, byunzemo ko muri abo biswe abanyamakuru n'abagerageje kuva muri hoteli cyangwa se kuri hoteli bajya gushaka ibyo kurya cyangwa imiti basabwe kugaruka mu byumba byabo, ndetse bacungishijwe ijisho n'ababikoramo. Amakuru avuga ko abari biswe abanyamakuru bari intasi zari zoherejwe kwivugana Joseph Kabila Kabange. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yari Munich yashinje uyu yasimbuye ariwe Joseph Kabila ku butegetsi ko ari umuterankunga mukuru wa M23 ikomeje gukubita ahababaza ihuriro ry'ingabo za leta ya FARDC bahanganye mu mirwano ikakaye. Ibyuko abari biswe abanyamakuru bo mu biro bya Tshisekedi bari intasi zari zoherejwe kwica uyu munyapolitike Joseph Kabila bishimangirwa no kuba ririya tsinda ritari ryagiye i Munich aho Tshisekedi yarari, ahubwo rikagiye Addis Abeba, mu gihe kandi itangazamakuru risanzwe rigendana na Minisitiri w'Intebe Suminwa naryo ryari rihari. Muri iyi operasiyo idasanzwe yo kwivugana uyu mugabo, amakuru avuga ko abari biswe abanyamakuru ba Perezida Tshisekedi batararaga hamwe n'aba Minisitiri w'Intebe, ko ahubwo abari biswe aba perezida babanaga n'abakomando 5 b'Abanyafurika y'Epfo n'abandi 4 b'Abanyekongo nabo bari bambaye nk'abanyamakuru. Bivugwa nanone ko aba bose bakigera ku kibuga cy'indege cya Addis Abeba bahinduye amazina kugira ngo kubatahura bize kugorana cyangwa se bigorane. Uyu mugambi karundura rero kwivugana Joseph Kabila, amakuru avuga ko wapfuye ubwo bamwe mu bakozi ba ANR ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagikunda Kabila basabaga inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka za Ethiopia guhata ibibazo abantu bari bagiye biyise abanyamakuru ba RDC, bagasanga harimo abavuga icyongereza gusa, kandi mu kubabaza bitwaje bamwe mu bazi neza indimi z'Iringara, Igifaransa n'Ikiruba zivugwa cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gikorwa rero cyahise gikorwa cyane byihuse n'aba bakozi bo muri Ethiopia bashinzwe abinjira n'abasohoka. Gusa bakibikora bagerageje kubaza abo bihise abanyamakuru, biza kurangira izo ndimi zivugwa muri Kongo zibananiye, ndetse bituma batahurwa ko batari abanyamakuru mu by'ukuri. So ubwa mbere Tshisekedi yari ageze Kabila amajanja, kuko no mwaka ushize ubwo yari Harare muri Zimbabwe ahaberaga inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC, nabwo yohereje abantu bo kwivugana uyu mugabo, ndetse birangira bafashwe. Amakuru kandi avuga ko ibyabereye Addis Abeba byatumye nta munyamakuru n'umwe ufite pasiporo yo muri Kongo cyangwa se y'Inyekongo wemererwa kugera ahaberaga inama
Afurika yunze ubumwe. Ikindi nyuma biza kugaragara ko n'abari biswe abanyamakuru ba Suminwa, minisitiri w'intebe Suminwa, bari abanyafurika y'Epfo. By'igitaragaranya rero inzego zishinzwe umutekano zo muri Ethiopia zahise zibata muri yombi ako kanya. Abo bose bakaba bagifunzwe muri Ethiopia, ariko n'umugambi ukaba warapfubiyemo. Ngaye nguko rero ndabakunda cyane, Imana ibampere umugisha. Wamaze ukanda subscribe, Imana ikongerere ibyiza byinshi. Nawe mushyashya nkomeje kuguha ikaze, ndabakunda cyane. Ciao ciao.